Ofisi ya RDC Rugero yataho mu nshonga zekemwe abarukurwanira ebintu omuriro rw'Enshaka Ruhindo mu district ya Rukungiri aho murumuna w'umugenzi Patrick Kabagamba rukujunana muramu we Aida Nabada okwatanisa n'umutabani Price Muhangi bakaguze ebintu by'omugenzi byona bakabehezaho Charles Banyenza ki urumuna w'umugenzi Patrick Kabagamba nagira ngo kiri kumutangaza omukazi ogwa kangana yagenda kunka kuyagarukire hariyo naguze ebintu byona ko bimaraho cyagizire ngo ebitaro kuza kubikereza ebintu byo murumuna kuguzibwa byona bikawo namanya anko ati mama wanje nduko nabona ati mbwe nani nyenda mama yishe ati mama wanje tinkikiriza tuwaze okay namujya ntana boyishe tayino sarwo bujeki ekeraguze namazima ndataje kiyaguza ngo ibintu bizire ubiro ibirabe ukwese uko kwiyumwa ko gwahwire bakwenda ngo ba developing itaka ryabo nuko kugira ngo katurubaye bakora development akazazi hayo esento zijya wenka toransomise na kamwe tine chiwampire na chimwe esente wazirya ukaruko before watoroka washanganya akazu ako kakira koraje amabati gabe gasunzire buri kimwe kuyiho boragarukira mtu ogire twatu yambaho wagenda kimwe Aida Nabada n'umutabani Price Muhangi barukujunana kuguza ebintu bakabehezaho bareberwe barukwehozaho ahanshongeje omwana ogu nkamuzara omwana ogu kandi nkazara abana aba mbasara abisiki babi muzo n'ogweye omuntu byamaze byenkose n'omuzo wanje ngo n'abantu banye na tata Zara katikati abantu bakugira kabye sotingi turebe ecyo kwatu abebembezi n'abatura ku rwo mucangeke nabo bene bagambire Keija nakomoka ndere akeija yaguze banja be yariya yagenda yafuruka yaburirayo konka kuyarwire aba boda bakamureta abutara basize kumanya kuba mushize kakindo adwariro bamusindika basiga bamunaga hanze mwene kuna bendi aho banyetanga cyapaso nizo akiri umuntu wawe ngo bamureta umushija kumubuza yatugambira nguwe akana akomoka ndere manyo omurbahi buru bantu bona utwabire twakuranka abanyabuzarebe bakatugira ngo wakasiga yaguze miliyona yabumara mbwenu nkahura nateka abebembeza babire baruhebirwe nayo ngasito abebembeza baruhati mureke tureke kwikiriza abantu ukuri yakura amataka gabo kugari ya mujuju handa hake kwari kuguza yamaraho nyensi nagarukira abamemba ba family ko bateganisa tukire wewe Rubafos Ongoma Himbisibwe uri umuhwezi wa RDC ahabwa Rukungiri district kandi utahira mu nshongezi ahabwira abana kurekeraho kugumana barwanire ibintu by'abazire babo baheza kufa icyabahabwire kugenda bakakore byabo kuwaza umukoti ukatabaza umushango gukwibakarugo kandi tukushikayo tumushanye birenze nokija wangira ngo toyineho kutura enje mwabene muturamo abakagishenye hatito kubtwakwija kirankaye wayetegereza mwene rizoba nije kwereza wakwija ahora kikiri tukabati byoka na sister wanje wasanga ibintu byona braza wanje na mama babigurize konka ninsima haradisi kugira ngo yataho mu nsonga zitu ebintu bitu yarugariza Ongoma yongire yagira ngo akatungo ko etombwita ku rugumbana babishye ba famileji kandi ngo ayine kurebeka ngo yaba yamba keje mbereje yo kureba yona no kugira ngo abana bahati bakwenda gukora so murango gumputera abana no kugira ngo batandike gukora ibintu byabo bareke ku Rwanda iby'abazire babo kana nito abazire twantereza abana tugume tubateremo akashonsho ko kugira ngo batakaguza koza abana tubakwenda gukora nibende birungi nibende sente bahindira bagurize bubanje bituko bahereza Gasha kwa Dan Basibye.